Ovo su vežbe koje primenjujemo na prvom nivou čitanja. Naravno, detetu treba objasniti da ne čita slovo po slovo, već da glasove spaja. Pa da počnemo. Ko, ta, na, ja, to, mu, so, vo. Baš iz tog razloga što je potrebno da se spajaju glasovi, u ovim vežbama na prvom nivou stavili smo reči koje se završavaju na samoglasnik. Izgovaranje samoglasnika je lakše nego izgovaranje suglasnika. Idemo dalje. Ne, da, za, pa, vi, su, ju. Ja sam ovde dodala i ej, iz tog razloga što deca često koriste to, ej, ali najbolje je da to budu reči, dakle kratke reči koje se sastoje od dva slova, dva glasa, ali da se završavaju na samoglasnik. Ova posljednja se završava na suglasnik i ona na neki način odstupa od ovih prethodnih primjera. Učenje čitanja na nivou 2 podrazumeva čitanje troslovnih reči koje se završavaju na samoglasnik. Napominjem da svi videi koji su posvećeni strategiji učenja čitanja su nastali u saradnji sa logopedom Katarinom Garašanin, koja je svojim dragocenim savjetima obogatila moje iskustvo. Da počnemo sa primjerima. Kum, jun, tuš, šum, pez, zum, tim, šah. Kao što vidite, u ovim rečima prvo slovo, odnosno prvi glas je suglasnik, zatim ide samoglasnik i na kraju ponovo suglasnik. To je stavljeno sa jednim važnim razlogom, a to je da dete kada čita samoglasnike može da oteže dok ne uoči sljedeći glas. Tako da je sasvim prihvatljivo na ovom nivou i kada čita da kaže ovako: sam, san, i ono će vremenom da svoje čitanje poboljšava i ubrzava, tako da će glasiti ovako: sam, san, sat, sud, sin, reč, žir, vir, miš, put, duh, med, mit, hit, kap, vuk. Važno je da objasnite i značenje neke reči ukoliko dete ne poznaje. Osim ovih primjera možete biti slobodni da i sami smislite neke primjere, ali je važno da poštujete princip učenja čitanja nivoa 2. Pred nama se nalaze reči koje su podeljene na slogove. Crtice označavaju mesta na kojima dete može da produži izgovaranje glasa. Jaje, meni, juri, nada, tama, rano, tone. Ukoliko dete već može brže da čita, nema potrebe onda da oteže glasove. Na primjer, supa, čaša, kuma, june, šuma i tako dalje. Naravno, svako dete će nekim svojim tempom da napreduje, ali je veoma važno da ne prelazite na sljedeći nivo dok niste potpuno sigurni da je dete savladalo prethodni nivo. Svaki sljedeći nivo je za nijansu teži od prethodnog. Napominjem još jednom, ima ih ukupno 7,
a mi se trenutno nalazimo na 3. nivou čitanja. Kao što sam rekla i u prethodnom videu, možete sami da kreirate reči, možete da ih pišete bez crtice, ukoliko ste sigurni da deci nije potrebno da otežu izgovor samoglasnika koji se nalazi na kraju sloga. Na 4. nivou vežbanja čitanja detetu ćemo zadati da pročita ovakve primere reči. Naravno, vi možete sami da osmislite reči, a da se ne biste mučili oko toga, možete uzeti i ove koje smo mi smislili za vas. Marina, Jelena, pišemo, Jelica, pisati, govoriti, prepisati. Ukoliko je dete nešto bolje savladalo čitanje, to će zvučati ovako. Bakica, Milena, Mališa, čitati, voziti, naučiti, Nikolina. Najvažnije od svega je da budete uporni i da ne prelazite na sljedeći nivo dok dete nije savladalo prethodni. Vežbe na 5. nivou čitanja sastoje se od rečenica koje su poređene od jednostavnijih ka složenijim. Šuma, šušti. Jesen je tiha. Jana ima šešir. Kiša pada od jutros. Miša ima psa Rokija. Baka i deka su stari. Ukoliko primetite da dete ima poteškoće da izgovori ili da razlikuje č, ć, đ, dž, možete se obratiti logopedu za pomoć. Pa da počnemo. Đak Đorđe kupuje đevrek. Mali Dživđan čuči na odžaku. Učiteljica Ceca fotografiše đake. Unučići su se okupili oko dede. Baba Đurđina kuva čaj iz kesice. Ćuran veselo pućpuriče. Đače Đura voli čajne kolutiće. Pred nama je jedan kratak tekst uz pomoć kog ćemo da proverimo koliko je dete savladalo čitanje. Filip je išao na izlet u Beograd. Sa njim su išli njegovi mama, tata i sestra Zorica. Bili su veoma uzbuđeni jer će videti glavni grad. Beograd leže na ušću 2 velike reke. To su Sava i Dunav. Nakon obilaska ušća posjetili su Kalemegdan i zoološki vrt. Vidjeli su puno različitih vrsta životinja. Filip i Zorica su uživali. Nakon duge šetnje su seli u poslastičarnicu da se osveže limunadom i zaslade sladoledom. Naravno, pošto je važno da proverimo razumevanje pročitanog teksta, možemo postaviti pitanja. Na primjer, ko je išao na izlet, gde su oni išli, zatim koje 2 reke protiču kroz Beograd, šta su još obišli, šta su tamo videli, kako se završila njihova šetnja,
i slično.